you must see to it that your neighbor is living the life, there is justice to your neighbor. It's a duty of politics to see that everyone is fed. Everyone is fed. Everyone gets what he or she deserves in this world. It's a duty of politics to see that there are effective hospitals. Ama-hospitals, lokubonakala kokuthi nangempela ayakheitharisha bonke bantu. It's a duty of politics to see that there is no crime. Environment ibe conducive. Yes, the environment. Siphile ku safe environment. Yes, let us live in a safe environment. Sihloko sethu namhla sifuna kubuka i-religion and politics ukuthi ngabe kuyahambisana noma kumandi newela. Kanti etindlini tekusakada sinemfundisi la Dumisane Richard Pereira, umfundisi lo sebenze kakhulu ebandleni lakhe iElxa. Ngikhuluma njena umfundisi lo emeritus lo retireile emva kokusebenza kaMatima esikhathini sekuphila kwakhe. Angisho ukuthi iElxa ke kulabo labangayati Evangelical Lutheran Church in Southern Africa. Angisho ukuthi umfundisi la uyi-theologian ufunze wagogodza kuleti theology kanzi wa-ordainwa lapha ngeminyaka wa-1981 emva kokuthi aphothulile college Maphumulo theological college lapha eKZN. Angisho ukuthi umfundisi futhi la ungibabe lo participate kakhulu ku South African Council of Churches wa contribute ngendlela lesimangaliso ngibona namhla ngiyakholwa ngiyethemba neligalelo lakhe lisibeke la sikhona khona silive leNingizimu Afrika. Kanti futhi angisho ukuthi usachubeka nekusebenzela umphakathi lapha nalapha ngoba uma umfundisi awu retire kodwa nje uthatha i-break lekuyawuthi ngetikhathi ukhona ukusebenza. Mfundisi wami siyakwamukela usiphathelene esihlokweni setembusave netenkolo. Cha, njengoba usho babe, isihloko sethu sanamhla siphathelene ne-religion and politics. Kokuthi ke kulesi sikhathi uma sikhuluma ngepolitiki sikhuluma ngani, uma sikhuluma nge-religion lokho ukuthi nje kakhulu kade njengoba ngingumKristu nje ngiyawugcizelela lapha ebuKristwini. Kweqala njena cishe sonke ama-religion ayavumelana nemahubo noma tihlabelelo Psalm 24 uma sifunza verse 1 na 2 lapho kuthi khona umhlaba uwaJehova, umhlaba wonke uwaSimakadze kanye nako konke lokuphila kuko. Live nalabakhile konke kubelonga kuSimakadze, konke nje kwaSimakadze. Nguye lo wabeka sisekelo semhlaba. Manje ngaleyo ndlela wonke umuntu lophila kulomhlaba kumele ukuthi athi ukuthi uphila ngephansi kwesandla saSimakadze. Awutiphileli wena lomhlaba waSimakadze. Noma uyabusa kulomhlaba noma awubusi kulomhlaba kepha ungaphansi kwaSimakadze. Kweqala nje lengakuphawula ngalesihloko sethu ukuthi the chief politician is God. He is the chief politician of this world. Nguyena lobusa lelive. uNkulunkulu nje lophethe lelive. Bantu basemhlabeni njengoba liyasho livi lapha kubaseRoma, laba bantu lababusako nabo bababusi lababekwe nguNkulunkulu. Lokho ukuthi kumele ukuthi bende inthando yaNkulunkulu lokungiyena lodale konke. Lokho ukuthi siqala lapho nje, ipolitiki iqala lapho. God is the chief politician ngokucabanga kwami nje
ngokubuka kwami vele ngiyacabanga ukuthi ngalamahubo 24 with the Psalm 24 it tells us that the beginning of everything, the control of the whole world, it belongs to God. Ngakho ke uNkulunkulu uyapolitika naye. So uNkulunkulu uyapolitika. Awuvele. Njengoba sitawubona lapha kusile politiki isho ukuthini. Lisho ukuthini? Kukhona nalelinye livi lelingithinisile lapha kuJohane 19. Masifunza lapha kusuka kuverse 10 kuya ku11. Sithola lapha Pilato lesikhathi athe saqala la Jesu. Pilato utshela Jesu, ubuta Jesu umbuto, Jesu Kristu inkosi yethu iyathula ayimphendvuli. Uthi ke Pilato, uthuleleni ungangiphenduli? Why are you not answering me? Because I've got the power to release you. Usho njalo Pilato, uthi nginemandla ukuthi ngikukhulu. Manje yindzaba yebe ungangiphenduli mina wena Jesu. Uthi ke Jesu, bonge kube nemandla. Bonge kube nawo lamandla lothi unawo ukuthi udangikhulula uma unganikwanga nguNkulunkulu. Lokho uthi ke na Pilato lamandla lokuthi abuse lapha yana bekanikwe nguNkulunkulu. So Pilato was part of the politician. Yeah. He was a politician of that time. So amandla ekubusa siwatfola kuNkulunkulu. So singaqhubeka mfundisi ukuthi yini kanti le politiki? Awuvele. Yini le politiki? Sikhuluma ngani masikhuluma ngepolitiki? Njengoba ungintroduceile ukuthi ngile ngafundzela lapha itheology. Uyi-theologian. Ngaba nenhlanhla lapha kokuthi icollege yethu yayisifundisa yaqala nje sisangena yasiqala ngelimi lesiGreek. Awuvele. Yasiqala lapho nje ilimi lesiGreek, grammar yesiGreek njalo. Ngoba ke isiGreek njengoba sathi ngilona lwimi le-original language vele le-New Testament. Lenga-discover ngelimi lesiGreek ngukuthi li-influential emhlabeni wonke lilimi lesiGreek li-influential. Number 1, uma sithola ama-philosophers nje lamakhulu angama-Greek. Ma-Greek kodwa bantu nje lebe bayisebenzisa kakhulu ingqondo. Uma sibuka lapha ama-theorems, sibuka lapho bo-algebra, emagama lasetshenziswako lapha magama esiGreek. Yes, magama esiGreek. Bo-science lapha magama lasetshenziswako esiGreek. Ngaba nenhlanhla ke ngaleyo ndlela ngalithanda leli lwimi. Manje leligama lepolitiki njengoba sikhuluma ngepolitiki ligama lelisuselwe kuleli limi lesiGreek. Suselwe kuleli limi lesiGreek. Emagama nje bo-policy kuwa Greek. Uma sikhuluma ngepolicy, metropolitan magama esiGreek lapha suselwe esiGreekini. So uma sibuka ke ipolitiki kuligama lisusele elimini lesiGreek. Kahle lisho indlela livele libuswa ngayo. Livele libuswa qala lapha mhlambe uthola ukuthi live ehlukaniswe ngema district nje ngetindzawo kulenye indzawo kubusa ama magistrate kulenye indzawo kubusa emakhosi kulenye indzawo njalo. Lokho ukuthi ke kungasila ama district ethu namhlanje kodwa bothola ukuthi mhlambe iSwatini kuthiwa idistrict, iSouth Africa mhlambe iMpumalanga nje kuthiwa idistrict, mhlawumbe noma yonke iSouth Africa kuthiwa idistrict, leyo district. So ipolitiki kahle ngilendlela yokuphila yokubusa nokuphila kwetakhamuti kwema citizens kuleyo nakuleyo ndzawo ukuthi iphathwa njani. Uma sibuka ke ngale limi lesiGreek siyathola ukuthi kunemagama lapha lahlukahlukene labekwa ngileli limi lesiGreek. Kukhona lapha ukuthi mhlambe politeuma. Lokho ukuthi ithinza kakhulu i-citizenship. I-citizenship leligama lelisipolitiki kuphila kwebantu
Etakhamuti, ya kuphila kwetakhamuti ema rights etakhamuti indlela livele libuswa ngalo indlela takhamuti leti tibanzakala ngalo leti banzakala ngalo lapha ku politiki ngalamanye mave netakhamuti tiyingcenye yepolitiki vele tiyipolitiki kahle tiyipolitiki ya takhamuti tiyipolitiki ngoba nato tiphila ngaphansi ngito letakhamuti letimukelako ukuthi thine lapha sithandza kubuswa ngalendlela sithandza kubuswa ngalendlela sithandza kubuswa ngalendlela leligama ke politiki lisho ukuthi takhamuti njengalapha nje uma sibuka ngesiGreek kukhona lapha polite omai polite omai kusho ukuthi ke the rights of citizens the rights of being a citizen in a country my rights akho njenge citizen eveni uyabona my rights akho njenge citizen nje ukuthi uyi citizen kanjani polites lokusho ukuthi nawe njenge citizen kahle kahle leligama lesipolitics liqonze kuma citizen bantu takhamuti delive lekusikhombisa kona ukuthi lokubalekile eveni ngiletakhamuti ngiletakhamuti ngilama citizens labalekile ngumuntu nemuntu lowakhele lelo live bese kuthi ke le politiki ke ngiyo ke lebese kuthi la takhamuti ngito kahle kahle lethi bese tiyakhetha lokuthi thine lapha kule ndzawo yethu sifuna kubuswa njani sifuna kubuswa njani kule ndzawo yethu kukhetha le takhamuti uyabona lokho ukuthi nje umuntu nemuntu vele is a political figure awuveke umuntu nemuntu is a political figure lokho ukuthi uma sesilichaza kahle lelimi lesiGreek kusho ukuthi wonke umuntu uyipolitician wonke umuntu uyipolitician lokho ukuthi nje ngingakwehlukanisa mfundisi wami ukuthi kukhona lapha i-natural and general politician natural and general politician lokho ukuthi ke uba i-politician ngokuthi nje udelwe kule live once watalwa kule live wafuna i-birth certificate yale live wathatha i-citizenship wathatha ama-ID yale live so you are now a politician a natural one a natural politician lokho ukuthi nje uyi-politician ngokutalwa kwakho nje ngokuthi nje udalwele kuphi udalwele South Africa that is politics kusho ukuthi i-right yakho le inherent lo niketwe uNkulunkulu leyo yes ukuthi nangabe ufika emhlabeni wathi ukuthi nawe uyingcenye yokuthi lo mhlaba uwakhe uphileleke ngoba ngithi ukhulumela ngeorderisha ukuthi ipolitiki yenda ukuthi kuhlaleke emphakathini noma eveni kube ne-welfare bonke abantu baphatheke kahle ngoba bayalingana ngaphambi kwemehlo alolo silethe kulo mhlaba bayalingana bonke abantu uyabona bonke abantu bayalingana akekho umuntu lokubonakala ukuthi ungetulu kwalomunye ngokwepolitiki ngiyo lenzaba ke bese kuthi ke bese uma kufanele bese kuyakhethwa abantu bese batawuya kubantu ukuthi sikhetheni ngoba bayadi labo sopolitiki bethu ukuthi vele indzaba yepolitiki ikubantu ayikho lapha shothi nje uba bengisho lapha kukhona ama-natural politicians lokungu wonke umuntu lapha eveni bese kuba khona-ke labo lesingathi mhlawumbe ma-professional politicians sekungilabo-ke lesesibakhethile ngokuthi-ke cha batawuye ephalamende batawuba netikhundla lapha embusweni that is a professional noma practicing politician yes professional or practicing kodwa nje ngeke sisho ukuthi nje practicing politician laba vele lesesibafakile lo msebenzi labathi nje sibukene nalo msebenzi full time ngokuthi ke sibukene nalo msebenzi waka government full time siyawuba ma MP siyawuba ma councillor siyawuba ngiloko nalokho shothi ke practicing politician yes thina labanye sima natural vele ngiyo lenza wonke umuntu unelilungelo nje
lokuthi ungaye eParliament nawe lapha phasi unelungelo ukuthi nawe ungaba i-practicing politician wonke umuntu ngenxa ukuthi we are natural politicians. Yebo. We are natural politicians. Okay, uma ke sengilichazile igama lokuthi what is politician, has to do with citizenship, citizens rights, lokho ukuthi ke kuba zakhamuti salelive. Bese kuthi ke ngokuhamba ke bese ke ungena emlonyeni ne-responsibility bakhona kulowo nalowo i-citizen. Vele lo nalowo muntu kumele participate. Akekho lokuthi must be responsible. Participate responsibly. Participate vele ufanele ube khona. Ungathuli ukuthi sekuyobona laba phela bangenile ngenxa yethu. Kahle sinelungelo lokuthi singabakhipha ngoba vele ngithi kahle lesibafakile sine ma natural vele. Yes, ngithi lesibafakile. We who are natural politicians. Yes, ma politicians okutala. Kusho ukuthi senda liphutha ikakhulukazi sengiyayithatha lento ngifuna kuyiletha ibe practical mfundisi. Ukuthi senda liphutha uve umuntu athi ngeke ngiyovota. No, that's a mistake. Ngoba kwasawena umsebenzi oniketwe wona nawe ulipolitician. Yes. So kumele uhlanganyele kule political system. Yes. Kuze ukuthi lelive lohlala kulo nawe libe lihle. Ungathi sitakuthola konke ezulwini. No, ungasho sicala la umhlaba ngoka Jehova nokugcwala kwawo. Siqala la. Uthengisambani lo? Psalm 24. Yeah, verse 1 to 2. Kuqala la kuthi umhlaba waJehova. When you are a Christian, you know that lo mhlaba kaJehova kumele ukuthi nawe you are responsible ngokuthi lo mhlaba kaJehova uphatheke kahle. You are responsible ngokuthi live libuseke kahle. Ungeke usho ukuthi kwente labo ubona ukuthi into hamba kabi. No, ngeke uhlale ngoba wakho lo mhlaba. You are a citizen walo mhlaba. Kumele ukuthi wadi lokuthi vele le citizenship yakho kumele uyisebenzele. Ungaloku uniketa abantu lapha. Uma ke mfundisi ungayisebenzeli usho ukuthi uNkulunkulu uyokubuta ngalokho. Uyokubuta vele. Uyokubuta uNkulunkulu ukuthi ngakubeka emhlabeni waba ngumfana nami waba ngumKristu. Ngakubekela lokuthi ubuke kahle umhlaba wami lengiwudalile. Wendeni kulomhlaba? Uyabona wendeni kulomhlaba? uNkulunkulu utakubuta ngalokho. Number 1, njengoba sikhala lapha ngokungcolisa umhlaba. Uyabona sikhala lapha ngokungcolisa umhlaba kokuthi uyalahla nje noma kanjani. Uyawungcolisa lo mhlaba. Asiprotect environment asiprotect. Nathi singemaKristu uthola ukuthi asiprotect. Nabanye ama religion asiprotect. Kanti lo mhlaba waNkulunkulu lokumele ukuthi ngabe siyawuprotect. Nangibona liphepha lapha ngilithathe noma lingakalahlwa ngimi ngilithathe ngilisuse lapha ngenxa yokuthi lo mhlaba I'm a citizen, I'm a politician, this world belongs to me. Yeah. Wami lo mhlaba nalaba lapha kusiko kwabo kwethu ngoba ngithi lesibathumile sithunywe nathi i-chief politician. Yes, chief politician leNkulunkulu baba. So laba thi politiki ya Sathane noma ipolitiki ayisikahle basuke banganayo nami ngigwabula ingcondo nami. They don't understand. Ngoba ke okay ake siqhubeke baba. Lapha ke uma ke ipolitiki njengoba sonke singama natural politicians kuba ke ne system of governance emhlabeni. Kuba nale system of governance. Uthole ukuthi ke i-country ne-country bantu nebantu i-district njengoba sichaza i-district live nelive liyadikhethela ukuthi thine lapha kuleli live lethu sithandwa kubuswa ngaleli. Liyadikhethela. Kuthi ke bantu bese bayavuma ke ukuthi cha sithandza kubuswa ngalendlela. Kule politiki yethu lapha lesiphila kuyo lapha even lethu. Njengoba sibuka nje kunetindlela etiningi
nema political system la khona kukhona mhlawumbe imonarchy kubuswa inkosi njengaseNgilandi yes kodwa eNgilandi mhlawumbe bane njengaseSwatini njengaseSwatini mhlawumbe nalapha emave ama Arabs nje lamave ma Arab thola ukuthi kunenkosi kunemonarch with absolute power uyabona lokho ukuthi noma iparliament inganquma but ithi inkosi no angivumelani nalesinqumo selo vele bayakuyeka la that is a political system lesetshenziswako kakhulukazi njengabo Swazini ipolitical system yemonarchy kube khona ipolitical system mhlambe ye federal system lokho ukuthi uthole ukuthi kune live linye kune president munye njengabo America kodwa uthole ukuthi kunema states lahlukahlukana njengalapha uthole sema province ethu iprovince mhlambe iyakwati lokuthi ithi inqumele ukuthi cha thina lapha sifuna abortion uyabona kodwa uthola ukuthi live lonke liyayifuna leyo province inganqoma ukuthi asifuni abortion vele ngeke yendeke la that is the federal kodwa ke kuna hulumende munye yabo njengabo United States bo Germany there's a federal system lokho ukuthi ke lama states lawo lahlukahlukene lesingathi ma province lahluka ayakwati ukuthi atinqumele wona anema powers awo la vumela ukuthi lokunye bangatendela lokunye nje bangatendela lemthetho ngeke that is the sikubita ukuthi federal system ubese kuba khona ke multi party state lothola ukuthi ke kuba nemaqembu lahlukahlukene lapha emhlabe kuba nemaqembu lahlukahlukene njengake iSouth Africa ke sikhethele ukuthi sibe multi party kube proportional representative lapho ke kunama party lahlukahlukene lokho ukuthi njengoba siyelikhethwe nje onke ama party afuna ukuthi avote leyo party letawina dawuthola ukuthi kuba ngiyo ke le party letawuthatha inqumo letiningi lalama ema-party ke uthola ukuthi that is the multiple system with proportional representatives yabona that is the another system le system nje leyo hayi ukuthi ipolitiki kodwa i-system of governance indlela lekubuswa ngayo indlela lesithikhetheleyo kukhona naloko sikubitha ukuthi dictatorship uyayibona system ukuthi yabona mina ngingangena la ngiyafuna kulalelwe ligama la ake amaphoyisa ngifaka lokhu it's me or never me nje bisakhumbula bo Idi Amin bekuthi uma umphikisi wovela ubulawa masotsha waphikisa dictatorship nje kuthi khumula igama lami that is the system political system of governance uyabona political system of kuba khona ke ne one party state ukuthi nje ngawina iparty yami amaphathi lamaya kasangeni so kuyobusa mina ngedwa yabona lamanje sekaphelile indzaba yami uthatha konke so konke lokho it's a system of government lokuhluphako ke lokwenta abantu banga understand basuke bacabange lokuthi lapha kithi eSouth Africa suke sicabange ukuthi lama party politics ngiyona nje politiki kuphela kanti akusi politics it's a system of government a system of governance lesiphila phansi kwayo system of government manje bantu uthola ukuthi they misunderstand they don't know what politics is so the system of government into lesiyemukele thina ukuthi ke cha thina ke sidaba nemaphathi amaningi njengoba sibuka nje sinemaphathi amaningi nawe singayivula iphathi yethu sikhululekile because that is the system of government manje ke i misunderstanding lesinayo eSouth Africa ngilocabanga lokuthi ke ipolitiki ngilaba lababusako ngalamanye imavo ukuthi ngingabusa kuphela uma ngise parliament kanti uyabusa nala ukhona khona ubusa la ukhona khona la ukhona khona nje uyabusa nawo ngoba ufanele vele ubuse ukhute ulungise
lapho kufanele kulungise khona ukhalime lapho kufanele ukhalime khona. So I misunderstanding lesinayo ukwathi nje ukuthi ipolitiki kuba involved ku party politics. Kanti akusiyo lo ipolitiki. Ipolitiki ibandi kakhulu. Lena nje system lesisikhethi thina. Lokho ukuthi uma kubonakala ukuthi le system yethu ayisebenzele sesiyeva nje kancane bathi asishintshe le system. Ingashintsha le system. Masifuna kuyishintsha singayishintsha. Ukuthi no le system yama party politics futhi seyiba inkinga manje. Uyabona? Usho ukuthi singashintsha sibe one party state. Singashintsha sibe one party state, singashintsha sibe ma federal states. Thola ukuthi iMpumalanga yakwathi ukushayela umthetho wayo njalo njalo. Kodwa nje sibe nayo iParliament lenkulu. We can change this. Singayichange leyo. So ngiloko lokuhluphako, ngiloko le misunderstanding ilapho. Ilapho ukuthi ke sithatha isystem of government bese senda ngathi ngiyona politiki. Yebo. Ngiyona politiki. Mfundisi wami usho ukuthi ngibo bonke labanga understand ilento noma se umuntu ubuke ukuthi ngaphila lapha. Ukuthi sonke siyabusa mara ufuna ukuthi ube kule system. Ngoba uyathi ukuthi le system itakunikeza imali. Lamandla naloluthando nalomsebenzi wokuthi wena ubekelwe ukuthi upolitiki noma kule system noma ungekho. Bantu abakuconzi lo. Bantu abaku-understand. Bavisisa ukuthi ngcono babe kule system. Kungoba kunema benefits mhlawumbe angani. Yes, baba maniyacabanga namhlanje sebabuka ema benefit ukuthi ngase ngangena lapha nje hayi. Ndawuthola inyuku lapha imali yini. Umsebenzi ungenziwa njengoba kwendeka nje. Bafuna abantu kungena lapha akuthola ukuthi umsebenzi awendiwa. Abantu bayahlupheka njalo nje kuningi nje lo sokwendeka. Isystem yethu i-right kodwa ke ngenxa ukuthi mhlambe nebantu labangasi right. Kodwa mhlambe mfundisi lenkulumo yakho singenda lubido la ukuthi kube naloko lekuthiwa i-active citizenry. Ukuthi umuntu wonke athi ukuthi uyi-politician. Unemsebenzi kumele awende enzaweni lahlala kuyo. And uma kungavuka lokho wonke ukuthi angikhaleli kuya kuphi kodwa ngiwende lo msebenzi la ngoba ngidawubudwa ngalelinye la. Kuthi mina nje angiwende umsebenzi la. Cishe ngiloko ukuthi angiwende umsebenzi kubhlungu nje ukuthi njengamanje amaphathi maningi emva kwelikhetho kansi ngilapho emva kwelikhetho sekufanele ukuthi kusetshenzwe khona. Sibone ukuthi cha le party ita naloko ihamba naloko. Itawuthi ukuthi kufika lo ikhetho 2026 kavuka futhi. Uyabona nje ukuthi there is that misunderstanding bantu bangayadi politics. Uthi lo munye ke mfundisi ipolitiki nawo singilambile. Anginasingwa. Noma uthi lesingwa sesiyadura manje. Ipolitiki le. Ipolitiki vele. Ipolitiki kukhuluma vele kufanele ukuthi ube nako lokho. Uma ubona ukuthi into athambi kahle, you must be active. Active citizenship. Ungagcini ngekusola kodwa kufuna ube nesisombululo. Ufuna ube nesisombululo. So lenzaba ye active citizenship bayayadi laba practicing politicians. Bayayadi. Ngiyo lenzaba bazama nje lokuthi etintweni labatendako kube khona abantu laba involved yabona. Public participation. Kube khona laba involved noma kwesesikhathi ke well kuba khona lokuthi baba misuse abantu yabona. Ngenxa ukuthi bayathi lokuthi inzaba ilapha kubantu. Ayikho lapha etuli ilapha kubantu. Thola ukuthi baba user babendela lokho nalokho kuba user nje. Bayathi lokuthi lapha kubantu. Manje ke ngilokho kodwa ke vele nalama systems anawo kuyendeka lokuthi amisuzwe babe. Thola ukuthi nje okay si khona lokuthi democracy. Yonke lenzawo vele kukhulunywa ukuthi any system bafuna lokuthi ibe democratic. Ibe democratic.
ngele nje mase kufika likhetho ke hawu sokuyewa kubantu ifuna ibe democracy wonke umuntu aparticipate bese kuyafika leso sikhathi legama lebe democratic selibuya misuse tholakale ukuthi democratic bantu mase ukufika lapha sekufanele kukhethwe we are democratic mase kukhethwe siwe lapha sekusekho lapha sekuphethe thina lapha uma soqala ukukhuluma lapha mhlambe nemabandla uvela abaye ba president yabo PW board abathi churches should be move away from politics emabandla lapha kumele angangeni kupolitics ngoba abathikabeda ngeqiniso ngoba sekabathikabeda ngeliqiniso waze weva president asho njalo wathi ukuthi sekunenkinga lapha yana sekunenkinga ngoba vele we should participate churches should participate in politics so ahamba khambe gcina lapha ukuthi sibantu bakhethwe democratic sekugcina lapha sebagcina baba i-dictatorship suka lapho umuntu angangena lapha yana soshintsha ama-constitution soshintsha yonke ukuze ukuthi ahlale nje lapha kuvune yena ngokuthi aqhubeke njalo kabusa sebashintshe manje sebanamanipulathe le democracy bayimanipulate ukuthi kuvune yena so singasho lapha ukuthi we are democratic kodwa gcine lapha sesikudictatorship nje uyabona thola ukuthi bantu lapha mase kusonzela likhetho kuba khona kubulala kwema opposition kuboshwa kwema opposition njalo so le democracy le system of multi party igcina lapha seyimanipulate gcine umuntu sekayidictator njengabona makufika likhetho bese siwe democratic uyabona seyimanipulate le system so ngiloko nje babe lokukhona mayelana nale politics so yini umsebenzi wema politician yini umsebenzi wethu singaparticipate kanjani njengetakhambo njengama citizens njengoba silo wonke umuntu everyone should participate in politics how can we participate okay number 1 kukhona nje vele lokufanele sikwende as religious community as Christians there is something that we should do in participating in politics number 1 love showing the love yabona le statement of Jesus Christ when he said love your neighbor as you love yourself that is a political statement love your neighbor as you love yourself so as a political statement lokusho ukuthi you must see to it that your neighbor is living the life there is justice to your neighbor you must see to it that your neighbor has got a shelter I was hungry I was lost and you didn't give me anything I was in hospital you didn't visit me so these things which Jesus Christ akumentionako number 1 hungry lokusho ukuthi ke it's a duty of politics to see that everyone is fed everyone is fed everyone gets what he or she deserves in this world I was hungry I was sick it's a duty of politics to see that there are effective hospitals ama-hospitals lokubonakala kokuthi nangempela ayakheitharisha bonke bantu so uma ama-hospitals ethu angakheitharishi bonke bantu that is not right before God uyabona I was in prison to see that being in prison it means that you must see to it that there is no crime in the world it's a duty of politics to see that there is no crime environment ibe conducive yes the siphile ku safe environment yes let us live in a safe environment so I was in prison you didn't visit me and they must live in such a way that people should not go to prison we are born so it's a duty
of Christians to make the world to live according to ngemiyalo kaNkulunkulu ngendlela kaNkulunkulu nangensando yaNkulunkulu kunge-duty of Christians and all politicians. So let us not wait for politicians to say that the practicing politician. Yes. Yeah. The practicing, singameli the practicing politicians, but we who are born politicians, we should participate. Makhona tintfo letingahambi kahle, let us call the practicing politicians to order. Futhi lapha nje kahle kahle lendzaba yemakhansela. Because every ward has got a council. That is a very good system. Manje thola ukuthi amakhansela ethu ayanyamalala. Akabonakali. Uyabona kuze kube naleti strike njalo. La makhansela yiwo la kufanele ukuthi ngabahamba la emphakathini ayasebenza. Because they are the people who are representing the people. Yes. So mandatory, we have got a task. Task of seeing to the welfare of the country. Akumayele ukuthi bese siyathula uma kusho ukuthi siyalona. So we have got a prophetic voice. Live le prophetic ukuthi uthini uNkulunkulu ngokuphathwa kwaleli. Yeah. Nangetimo letendekako ngekhaya ngoba ngeke kwenteke eJozi uthi angisiwa seJozi kwenteka khona le la si right. Ube concerned. Ube uthinseke. Uyabona ungabe lokuthula nje. Ngoba abantu bayakopela kungenteka lo kwanamhla le sasa kwenteka lapha vele. Into lokwenteka uma kwenteka lapha kule country yethu. Le district yethu yase South Africa. That is the political situation yethu yase South Africa. Kwenteka nakithi. Yes, kwenteka nakithi ngoba ke uma kwendeke eCape Town, we have got relatives and friends and people whom we know at Cape Town. Uthini Jesu kule inkolo yenu mfundisi uthi nangabe ningakwendi kulabancane njengalaba nikwenda nakini. Anikwendi. So uma uthula ubona ukuthi intindwa athambi kahle. Lokho ukuthi so lahlile lapha indlela yebuKristu. So lahlile uma utawuthula nje uthi wena hawo batawubona but singalahleli indlela yethu bosopolitiki bosopolitiki abapracticeayo kodwa thina ngakwethu let us do something singalahleli lokho uma politicians ethu. So ebandleni lethu we must be prophetic. Number 2, we must do reconciliation. Uyabona njengoba sibuka lapha emabandleni bantu labasebandleni lethu emalunga lalapha kuleli bandla lethu ahlukahlukene yakhumbula ngangasebenza kulenye libandla nje mfundisi wami emaphathi ayi3 sihlalo wawungilenye iphathi mabhalane bekungilenye iphathi treasurer bekangilomunye wemaphathi treasurer wemabandla ebandleni ku council yami ku committee elibandla leli ebengiliphethe and they were very strong bama leaders kuma community abo yes kuma leaders kuma community abo. So what should I do? Uyabona ngathi nje yabona la ngeke ngitivete ukuthi mina ngivotela iphi party. So we must do this reconciliation ukuthi lama party lahlukahlukene akamukelani mabafika la ibandleni akamukelane noma ngaphandle emphakathini abamukelane. Yes, that is reconciliation. We have got a duty in the church, we've got a duty in the pastor to do this reconciliation. Ukuthi ke emaphathi onke akamukelane. La ibandleni nje nisebenze ngekuthula. Kuba ingodi kulesi sikhathi ukuthi wena ungumfundisi uhola libandla suka lapho soyasho ukuthi mina ngingile party le. Yabona? So lalabaye bemaphathi batakubuka njani. So kuya adviseka ukuthi mfundisi ungadivate wena ukuthi mina ngingile party le. Kodwa uma ufike ebandleni wathi ukuthi wena usithunywa saNkulunkulu ungumprofeti waNkulunkulu. Okay ungativeta kodwa ke libandla awungeke ulifostele. Awuveke bengifuna kuya lapho ngoba lithi livi leli maKristu liBhayibheli
liqiniso ngilo lelikhulu lakho ngilele likhulula kodwa ungelaphile naso uthi wena ungadibeta kodwa ungadictate ungabatsheli ukuthi ngoba mina ngila nani banini la yes ngiloko lokusho ngiloko lenkusho ukuthi everyone njenge citizen yase South Africa unelilungelo une right yokukhethela ukuthi mina ngikhetha lokuthi ngibe la mina ngikhetha lokuthi ngibe la mina ngikhetha lokuthi ngibe la bayathi ukuthi hayi mina ngingile part kodwa ke bazalwane dikhethelele ngoba la inkonzweni asikahlanganiswa kuleyo system asikahlanganiswa isystem naleli bandla line system yalo yes leli bandla line system yalo liqhubana ngayo yes ibandla line system yalo so le system ya 7 asikahlanganiswa ngiyo la asikahlangani ngayo la so the system ye political system ya 7 kufanele ukuthi singayifaki lapha ebandleni kodwa ebandleni nje siyakhuluma bazalwane nonke lapho umhlaba ungoka Jehova nokugcwala kwawo the world is the Lord's and all that exists in it so kulomhlaba you have got a responsibility ukuthi wena kumele ukuthi uhambe nawo uyovota uvotele labo lobabonako ukuthi cha labo batawenda umehluko ngaleli velami batawungentela umehluko nami uma sengikhuluma batangiva la uyabona so libandla linaleyo responsibility yokuthi ke linikede kuthula emhlabeni linikede reconciliation lento abantu bahlangana kanti futhi libandla mfundisi utangivumela mhlawumbe alisebenteli abantu labathide nalithambe yovota njengoba ushito ukuthi alidictate ngoba liyaconza ukuthi lokhu lesikwendayo is for the common good sendela wonke umuntu ngakho ke sithi njengoba sonke sima politician sitakhamuti asendeni umsebenzi ngoba sisuke singatendeli itsine kodwa sendela tsine nitukulwane tethu letita yes asitendeli itsine cabangela abantu abakho ukhe ngumKristu uthi wena ungena kupolitiki leli kusasa labantu abakho likuphi uma ukuthulile nje into donakala so every citizenship regardless of religion wherever you are you have got a responsibility yokuthi ke kulungele live sisaphila kulomhlaba singalinzele ukuthi siyoze sife uma uhamba sokufika isikhathi sokufa kumele nawe wathi ukuthi sikukhumbule ukuthi cha this person was participating in rebuilding the country kusho ukuthi na unga participate umelene nale chief politician yes uma ungaparticipate uyakhohlwa ukuthi lo mhlaba phela waNkulunkulu uNkulunkulu ukuthumile uNkulunkulu wathi ngiyanithuma Jesu Kristu wathi uthithe lapha kuJohane 20 njengoba baba ngithumile nami ngiyanithuma nginenda abapostoli bokuthi nihambe niyoshumayela nihambe niyowenda buhle eveni nihambe nani niyokhombisa luthando kubomakhelwane njengoba ulikhombisa manje la indlela ekusakada ngemlayito lo ulethako mfundisi nihambe yabona sithunyiwe lapha ukuthi sihambe silethe buhle eveni silethe justice eveni sibona justice is happening in the country konke lokuhle kuyendeka lapha eveni sithunyiwe so sibita wonke umuntu ukuthi ahambe ayokwenda lokho ukuthi ke nalokuvota kungumsebenzi wakho njengoba uthunywe uNkulunkulu ukuthi nangempela lo mhlaba waNkulunkulu utawulungisa njani uma ungavoti ngilo misunderstanding lokwathi uthi politics nje ngilokuthi mina ngingile party and that's not politics but it's a system of governance the system ye governance so ungacabangi lokuthi wena ngoba uyahlelelilena so uvele sophumela cha ubalekela uNkulunkulu ubalekela irresponsibility yakho uNkulunkulu lakubekele yona emhlabeni lamaphathi la khona njengoba konke kwaNkulunkulu ingabe athunywe uNkulunkulu ukuthi abe khona kulesikhathi lesiphila kuso maphathi la khona
singasho lokuthi okay uNkulunkulu uvumile lokuthi abe khona awuvele ningasho njalo ngiyakuba uNkulunkulu uvumile lokuthi abe khona uyabona uvumile uNkulunkulu asinasiqiniseko sokuthi athunywe nguye asinasiqiniseko ukuthi vele wathumile ukuthi hambani niyongena eSouth Africa asinasiqiniseko ngoba kunetizathu ukuthi singeneleni lapha kunesizathu ngoba ke lengikubona akaqali ukuthi kuvuke emaphathi yabona ayavuka lamaphathi emva kwelikhetho anyamalale kusho khona lokuthi akathunywa uNkulunkulu ngoba lothunywa uNkulunkulu akahlali ake mfike isikhathi ukuthi hayi mina sengiyadlula sengiretire vela angisashumayeli angithi khetheli mina ngoba ngithunywa uNkulunkulu so lokuthi ke lamaphathi avukile manje endaloko emva kwelikhetho sekanyamalele hayi kimi vela akathunywa uNkulunkulu batendela nje bona akavunywa uNkulunkulu bebazama inhlahla nje ukuthi mhlambe nami ngingangena awuvele ngoba ke labathunywa uNkulunkulu kuthi noma ngabe selidlule elikhetho abakakhethwa batawuloku sibabona emphakathini sibabona abasebenza emphakathini sibabona benda lokufuna uNkulunkulu emphakathini yabona sibabona bathuthukisa abantu sibabona benda lokho bathunywa uNkulunkulu ke labo labatholakala ukuthi nje sebanyamalele labo vele nje babazama inhlanhla nje esho ukuthi ke bazama nabo emathenda ukuthi bathola kule system njengoba besikhuluma ukuthi lama system analokuthide la kulethako ebantwini that's why badonseka abantu abaningi bakhohlwa kulomsebenzi lebaniketwe uNkulunkulu ukuthi bakhohlwa kulomsebenzi mfundisi wami nangabe sihlabela phambili nangabe si-introduce la sishito ukuthi ungilowo lebekabe ingcenye ye-SACC South African Council of Churches usebenzile kakhulu la eMpumalanga ngubonile wendile umsebenzi nathi simnceda lapha nalapha ngifuna kuba ukuthi ungaphawula uthini kulesikhathi samanje ngoba sikhuluma la nge-religion and politics ngoba lesasikhathi boba ukuthi laba bakakholwa kahle lenhlangano le ayisikahle kanti ngiyo uNkulunkulu lebekayivumele noma ayithumile angathi ukuthi ikwadi ukuthi incedise sifike la sifike khona namhla ungaphawula uthini ukuthi kulesi sikhathi samanje bantu labaningi bahola abaningi sebabuke imali abasabukanga lokuthunywa ngoNkulunkulu umuntu ovela athlalele nje le athi kambe mina ngingenda njani ukuthi ngiqale ibhizinisi hayi kwangathi esontweni ibhizinisi ingcono khishwa kweshumi khishwa lokho so hayi ake ngiqale lapha umuntu aqale kube ibhizinisi so uthola ukuthi ke uma kuleyo business ke akasafuni ukusebenzana labanye sofuna ukuthi isebenzele ukuthi kutendela yena kutendela yena akasafuni ukuhlangana nalabanye emabandla ngoba manje namhlanje sokusatshwa lokuthi uma ngihambisa abantu bami lapha batawuthathela bantu bakho mangihambisa lapha labantu bami batawuthatha so ngiloko nje ukuthi manje uma ngiqala libandla ngiyawufuna ngiloku ngithatha lapha emabandleni lokho ukuthi ngayilanga nje la ngitshela lenye into ngalami lelibandla ukuthi umfundisi lothide uthi angiyongena ebandleni lakhe bakwenda labanye uthi angiyongena ebandleni lakhe hawu usho njalo uthi yebo manje vele le ecumenism namhlanje lamabandla lamaningi akasayati akasekho kuloko sekalapho nje kuma business nje kuma advertisement masiyonda invest ya advertise kanti lokudala kwakunga advertise kwakuvakala nje sekunemvuselelo lapha yana bantu batingenele bazake bafika umuntu aphenvuke so namhlanje sinaleyo nkinga velele njalo lokumele ukuthi sithandazele nje ukuthi ke bantu abakhumbule ukuthi umhlaba waJehova nokugcwala kwawo lokho ukuthi lengikwendako
kumele kusikwamukeleke kuNkulunkulu ngendele nje lapha emhlabeni. Yes. So sizame lokuhlangana simabandla ecumenical body nangabe sikhuluma nge-SACC ingileyo body ehlanganisa amabandla onke amandla sekutheni sihlangane sisebenze. Yes, sisebenze. Umuntu angathi sebenzeli kodwa uthi bantu banetinjongo tabo labantu nomuntu basebaba netinjongo tabo namhlanje. Kuthi ngamletha ukuthi sitosebenza sekufuna ngimahapulele la. Sekufuna ngihafule ngiyocala info tabo. Manje ke lokho ke vele kuyabulala ngoba kuyayibulala le politics lesidalelwe kuyo. Kuyayibulala le natural politics. Kuyayibulala kakhulu ngoba manje asisakwazi lokuhlangana. Uyabona? Umuntu sowenda lokho lokutamngenisela imali. Uyabona? So umuntu sothi awufavor leyo party lokutholakala ukuthi noma ngabe sekuhamba wrong sithi awuloku siqhubeka sithi i-right ngenxa ukuthi nami sengiyabenefita kuyo. Uyabona? Angisafuni ukuhlangana nalabanye. Kanti ke amabandla onke libandla nelibandla likholelwa kumdali. Likholelwa kuJesu Kristu. Wonke umuntu ukholelwa kuJesu. Sonke sihamba siphethela amaBhayibheli. Sishumayela livi la kuNkulunkulu. Lokumele ukuthi nje kwangathi kungangena nakithi namhlanje. Libandla manje lali strong ngesikhathi seapartheid. Ngenxa ukuthi kwakhona le South African Council of Churches lebeyihlanganisa bo besikhuluma ngalivilini. Sonke sikhuluma ngalivilini. Yabona? Manje ke kwaba namandla ukuthi sinqobe lapha lombuso welibandlululo. Onke lama natural politicians bekahlangena khuluma ngalivilini. Noma usenkonzweni noma akekho enkonzweni. Mara inkonzo ngiyele beyilida. Yes. Yonkonzo ngeke belida baningi amakhosi laboshwa, baningi bafundisi lababoshwa, baningi lapha tinyanga letaboshwa, itilona tilokuthi khuluma, baningi lababoshwa. Ngenxa sonke sasikhuluma ngalivi. Sidathi ukuthi we are the natural, the born politician. Besisati. So ngiloko nje lokuthi ke namhlanje kuyabuya siphila lokuthi libandla libuye lihlangane futhi. Isikhulume info yinye. Uma kusho ku wrong. Ima-fraternals laphayana emabandleni akalungise simo saleyo ndzawo. Yes, alungise simo saleyo ndzawo. Babone ukuthi makhelwane uyathi labahluphekile bayanakekelwa. Yonke info ihanjiswa ngendlela yakho. Indzaba yetikhundla mfundisi ngiyo leyenda kungendiki umsebenzi. Ngilo nalo sofuna manje kuba ngumholi. Ngilo nalo ufuna kuphatha. Ngoba libandla vele selifana nepolitiki nalama political parties. Ngabona ukuthi hayi qale party lena hayi angisayithanzi sengiyaphuma ngiqala yami party. Ngabona usidlela ngisayithanzi sengiyaphuma ngiqala yami party. Lama party lamaningi nje. Ngiloko manje nelibandla selinjalo ngiyabona ukuthi hayi babenthali angisambisani naye ngingumshumayeli ngimfundisile ngiyaphuma manje kubabenthali ngiyovula kwakami ube muna sithini ngile mithetho akuna organization lenganamthetho so bafuna la abathambela lula khona lapho kulula khona singenda noma beyilo ithanza noma ngabe yini uhlanganiso. So aseke siphumene bafundisi nani baholi bemabandla kule political system leendeka ke eSouth Africa lokuthi nje ngabuya lapho tholakale ukuthi angisavani nalo sengiyaphuma ngiyoqala kwami. Sesiyafana nje naleli vevele ngoba ke ebandleni kumele kube khona iforgiveness. Ebandleni kumele kube khona ukuxolelana, ukukhulumisana nokuxolelana. Uma umzalwane wakho kubuyisana njengoba Mateyu 18 uyasho ukuthi uma umzalwane wakho akukho hamba niyokhuluma ninonke. Manje kakusendeki lokho. Hamba uyocala info yakho, phuma lapha awukaxolela awukentini ukwatile phambane nalomoya. Yile mfo yakhe itawulunga kanjani? Tawumukele kanjani uNkulunkulu? Tawumukele kanjani? Manje ngiloko nje lesi sinako. Mabandla amafraternal akafuni ukuhlangana ngenxa ukuthi vele baqabene. Lelibandla lela liphuma lapha, lelibandla lela liphuma la, lelibandla lela akusafuni ukuthi kuhlangane ukuthi sengidambuka kanjani lo.
That's not the thing. Usho ukuthi mfundisi uma ngingaqala into yami sibe sicabene nawe uNkulunkulu akayibusise. Ayibusisekanga vele. Ayibusisekanga. Uthi baba uNkulunkulu usithethelele emacala njengoba nathi sibathethelele. So uma uyoqala info yakho ungakathetheleli sewufana ukuthi uqala ipolitical party. Uqala ipolitical party. Uyabona seyipolitical party yakho nje. Emabandla sekaphenduka aba political party. Kahle nje sekaphenduke lo. Uma ngiqala info yami shothi ngifana nami ukuthi le party lena ngisayithanda sengaqala lokuya. Kanti thine lapha ebandle kumele ukuthi bese siyakhuluma. Sikhulume lapha uma shothi khona okungahambi kahle sikwathi lokuthi bese siyakhulumisana. Sho ukuthi thine lesitelwe satalelwa kwele politiki kwethu ukuthi silungise njengoba bosho. Yes. Hayi ukuthi sibhidlite. Singabhidlite. Nangabe ungaboni ngeliso linye nalomunye kumele nihlale phansi nikulungise. Ukuze nikwazi ukuthi niqhubeke kahle. Nikwazi ukuthi nisebenze kahle. Kodwa uma utawuphuma ngentukuthelo so yokwenda kwakho sesilingisa leli. Angeke kuphumelele. Siwabonela nalamaphatha asemhlabeni nje. Laphumile lapha soqala kwawo. Wakaphumeleli. Isho njalo. Baba lamaningi akaphumeleli. Uyabona lamaningi vele akaphumeleli. Laphumile futhi agcini kahle nje. Nangabe sesihamba kanye mfundisi inkulumo yethu ungashamba kanye uthini sesigcina sesitawucetha. Sesigcina njena ngilokuthi ke kufanele ukuthi sikhumbule ukuthi umbuso waNkulunkulu. Practicing politicians kumele adi lokuthi lo mbuso labaphethe lelive labaliphethe kulive laNkulunkulu. Labantu laba baholako kumele badi lokuthi ledidalwa taNkulunkulu leti. Labantu banemphefumulo banemoya waNkulunkulu. Baphethwe nguNkulunkulu. Balithempeli likaNkulunkulu. Manje lithempeli la kumele ukuthi babahloniphe labantu bangadlali ngabo. Kokuqala nje politicians kumele ukuthi alandzele umthetho waNkulunkulu. Bese kuthi ke citizen takhamuti kumele ukuthi tinganikeleli malungelo abo ebu citizen kulabo lokuthiwa lesisengama politicians la practice singanikeleli kumele ukuthi kube ne active citizenship, active participation of citizenship. Sikwadi lokuthi nathi kube khona lesikwendako sithunywe nathi sathi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi kube khona lesikwendako kulomhlaba ngoba egcineni nawe nje utibita ukuthi umKristu usethe inkolweni letehlukene utawubudwa egcineni ukuthi wendeni kulomhlaba umhlaba bonakala umhlaba lapha bekuningi lobe kuphambene nemthetho wami bekwendakala wena wendeni yabona njengomKristu nje lotibita njengomKristu wendeni ubabonile abantu bayahlupheka la emhlabeni wendeni bengilambile uwendeni wena ngoba egcineni ngeke kusho ukuthi utawubudwa ngekukholwa kwakho utawubudwa ngaloko lokwendile usho njalo Jesu lapha kuma u20 kuMateyu 25 ngaloko lokwendile utawubudwa ngaloko ukuthi ungenile waba ngumKristu wasinziswa emva kwaloko yindlo lokwendile cishe ngiloko nje mfundisi wami lokumele ukuthi sibe nako njengokuthi nathi singilabo laba politician la natural labo laba practiceako kumele bakuconze ukuthi balapha ngoba sibabeke lapha usho njalo. Yes babeke lapha njengoba nabo beta nje kithi manje njengoba kutawuvota beta kulabantu bayathi ukuthi ngilabantu labatasibeka lapha edu so kumele labantu lama natural politicians bawakhumbule bawendele umsebenzi ngangilambi ngangihambazi ngangisesibhedlela wejele ngangihlala emkhukhwini nganganamali yebhasi wangendelani wena ungendeleni ungendeleni ngoba ngiloko uNkulunkulu atawusibuta ngakho ukuthi wendeni wena lapha emhlabeni